Mawukhumbula emalanga asesikolweni mangabe bewufunza noma uyafunza, umuntu lekumele ukuthi emehlo akhe ahlala agaze isikhathi ngiloshaya insimbi. Yebo, setaba khona le taba automatic, kepha thina lesikhule ngale ka-manual wensimbi bekumele uhlale ugadze isikhathi kuze kuthi ngesikhathi lesifanele utoshaya insimbi. Bewungayishayeli wena, bewuyishayela labo labagadze kuthi nyalo sekumele kube khona lokunye lokwentekako. Yebo, nawe bewusekhathi. Emehlo asimakathi asesikhathini sakho. Ugadzile oklogo wakho. Ugadzile ukuthi sikhathi singedluli, sikhathi sakho sekuhanjelwa, sikhathi sakho sekukhunjulwa. At exactly the right time, insimbi takukhalela. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Lamhla sisithole kumaHebheru sahluko 12 verse 1 na 2. Ngakho-ke njengoba sidungeletwe sicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi, asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanca. Asigijime ngekuqinisela kulo mncintiswano losembi kwethu. Emehlo ethu angesuki kuJesu, lo ngumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Cela kuyibamba lapho sihlobo sami. LiBhayibheli lisitshela indzaba lenkulu. Umuntu ungumoya. Buka phela kuthiwa sidungeletwe sicuku, kepha asisiboni lesicuku ngemehlo enyama. Kepha lokungaboni lesicuku akusho ukuthi asikho. Kusho ukuthi usahamba, usaphila, uphuma ungena. Kunetihlwele leti kutungeletile. Sekuthiwa-ke ngenxa yaleto tihlwele asigijime ngekuqinisela kulo mncintiswano. Noko liBhayibheli selisitshela ukuthi umncintiswano usembe kwethu awukho etihlweleni. Lo verse 2 bese uthi emehlo ethu angesuki kuJesu, alisho ukuthi angesuki etihlweleni. Ngoba kungenteka ugijime ugadze ukuthi bani batakushayela tandla. Kungenteka ugijime ugadze ukuthi bani batakubokelela. Kanze nangesikhathi ungome kakhulu empilweni, kungenteka kube netihlwele leti kubongelelako kanti tiyakonisa. Emehlo angesuki kuKristu leni ngoba nguye lo ngumsunguli walomncintiswano, futhi nguye lo wati ukuthi mase ishayile intsambo kutabe uyishaye nini, kutabe kwenteke njani. Lithi-ke livi leNkosi, asigijime kulo mncintiswano, kepha sisagijima singabuki tihlwele, futhi lengifuna sikwati, singakhompiti nalabanye. Ungagijimeli kushiya labanye, gijimela kuzuza umklomelo. Ungagijimeli kuba ngcono Nkosi yami nalabanye. Ungathandazeli kuthi utovakala ungcono kunalabanye. Unganikeleli kuthi ubonakale ungcono kunalabanye. Ungathandazi kuze uvakale ungcono kunalabanye. Ungaye esonweni ngekuthi kuqala utilinganise nalabanye, kepha gijima ngekubeketela kulo kuncintisana ubheke kuJesu, lo ngumcalisi nemphelelisi. Amen.